Ročni koncert koruna robotišických sekcijoh, kotri vredno prezrok robja, a na njim še predstavili Dzecinska špivacka grupa, Hor Harmonija, Dzivocka i Hlopska špivacka grupa, recitator, Vivodzacka folklorna grupa, grupa veteranoh i Narodni orkester Ruskog kulturnog centru. Smisl ročnog koncertu zaokružic celoročnu robotu, takže to je za mnie jeden z najznaczniejszych nastupów u roku. Jak naj powiem, bardzo ważny to koncert. Jedno to putovanje do inozemstva i toto, ali tu zažnem všetky našu sekciji ukazuju v jedno, co še robelo prezrok. Všelijak, že sme pod kvarteljoše, že sme nie u svojich prostorijoh i že nam hroža, že nas budu valjac, takže to da očežuje robotu, pretože še jednostavno ne možeme opuščic i robic jak bi sme na iste sceli i mogli. Međutim, stvari taki, jaki su pre meni, ne možeme nič. Mi, jak Ruski kulturni centar, na iste ništa ne možeme. I popri tim, že členi Ruskog kulturnog centru robja u doznjevih uslovijoh, entuzijazem za robotu maju. Ta u najhodzacim periodze planuju organizovac i Dzecinsku novoročnu programu Pahuljka.